Silonijan lems aparman bangpu bang pikilik asai keceng. SDO Civil Apan Asu Atum Pinpur Alo Kapachirdam. Mijung Tariadong Lapen Lang Etso Arada Pan Sorkar Pen Pini Arnian Takelang Konawe. Kardom Dili Karbi Birtathan Bang Samidurmi BP Ton Arjikta Mirtang Ton Pen Pini Jakong ni Paingora Sirkep Arni Silonijan Lamps Limited along Bangpu Bang Pikilik Asai Kapadopon Kecheng Bukajan Elisi Angkang Silonijan Ahawar along Tapini Adap Apor Malam Pen Silonijan Large Size Multi-Purpose Cooperative Society Limited Aparman Bangpu Bang Pikilik Asai Adap Apor Pen Kilik Asai Keneng Pon Pusi Kat News Channel Aperangke Ananterang Pen Birtanang Pale Karbi Anglong District Committee All Assam Student Union Lapen Bukajan Regional Committee Atum Chelangsi Jakong ni Paingora Sirkep Arni Bukajan SDO Civil Arideng Ibak Pinpur Alo Kapachirda Asu KDC Chunbang Tride Bora Pen Perangke Apan Kithan Pon Atengke Bukajan Subdivision Angkang Ongnu Akulat Along ke Pini Arni Anta Politin Ken Asa Ington Telang Laso Putak Aprangta Eboy Pachini Pon Lo Bonta Pini Arni Anta Laso Asa Ington Telang Lasi Putak Choning Related Lo Prabjin Ben La Politin Asai Ken Ington Nang Pupusi Kejong Pasupon Matipodi এখন স্মাৰ্ট ফটো প্ৰদান কৰিছো এটো কাৰণে যে বুকাজান মহকুমাটোত যি ব্যাপকভাৱে বায়ুত যি প্ৰদূষিত হৈ না যোৱা যিটো কেৰিবেগ পলিথিন এই পলিথিনটো যি ইতিমধ্যে সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত 144 ধাৰা লগাই থৈছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইয়াত কিছুমান অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে এই পলিথিনসমূহ ব্যাপকভাৱে ইয়াত চলাই আছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সীমা ওচৰৰ জিলা গোলাঘাট জিলাৰ ধনচিৰি মহকুমাৰ সৰুপথাৰৰ কিছু অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে এই কেৰিবেগসমূহ ইয়ালৈ পঠিয়াই প্ৰেৰণ কৰে যিহেতু গোলাঘাট জিলাত এই কেৰিবেগৰ খুব কঠোৰভাৱে এই কেৰিবেগ বন্ধ কৰা আছে আৰু ব্যৱসায়ীসকলে তাত এই কেৰিবেগৰ ক্ষেত্ৰত সকলো সচেতন হোৱাৰ বাবে চলাব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে গোলাঘাট জিলাত যেহেতু এটো কৰিব পৰা নাই এই ব্যৱসায়টো বুকাজানকে তেওঁলোকে মূল কেন্দ্ৰ হিচাপে বাছি লৈছে বুলি আমাৰ ধাৰণা আৰু আমি দেখিবলৈ পাই আহিছো আজি আমি সন্মানীয় মহকুমাধিপতিক এই বিষয়ে অৱগত কৰি এখন স্মাৰ্ট ফটো প্ৰদান কৰিলো তেখেতে আমাক আশ্বাস দিছে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত তেখেতে বুকাজানত যি কেৰিবেগ আছে এই কেৰিবেগ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ম বুলি আমাক তেওঁ কথা দিছে আৰু আমি আশাবাদী খুব সোনকালে এই যিটো বায়ুৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটো প্ৰদূষিত হৈ নোযোৱা এটা যি মাৰাত্মক মানুহৰ বেমাৰৰ এক মাৰাত্মক যি পলিথিন বন্ধ হ'ব বুলি আমি আশাবাদী লগতে আমি ব্যৱসায়ীসকলক আহ্বান জনাব বিচাৰো তেওঁলোকে এইসমূহ কেৰিবেগ বন্ধ কৰি যিসমূহ আমাৰ কাগজৰ আছে কেৰিবেগ কাগজ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনালো Laso Putak SDO Civil Dilip Terang Ben Maite Phasi Kachingwai Padopon Pusi Lam Chachangdun Difurong Supipen Kilometer Crate Rock An Kahilomati Lumbajong Constituency Angkang Arlo Lang Etso Mijung Tariadong Aradatum Jinsu Meme Pen Towar Kacheleng Nang Aputak Komat Asorkar Atumsi Halabangso Arat Kidu Kisung Aputak Kachini Kachinso Atum Dopo Labangso arong aradatum kido kidam katora lake chitansi un e atema Karbi Anglong Autonomous Council artaning kan trokebra trok an plengtanglo sitame Tariadong Mijung Lapen Lang Etso aradatum ke inghan playerwalk atwarsi cheleng nang bomlang bangso atwar along motor ka cheleng abang ke heloving alamlo ekeng pen kedam anta chito hir khangjang bangso aradatum Apan Karbi Anglong Autonomous Council ahin pentowar silam ponra Karbi Anglong Autonomous Council bus ihum anta pipon thekte deadloma mate theksita kelang kapangkrei ponma puta karju alam the nangkla 108 ki bang ke mijung krong ne ke ave pin la non anta ve pin la hele su pusta hangsta bang ve pan ke mane la dharastaan mane dak wang un am seta wang tha seta la puta wang ve to war बहुत long hut blotek ne phanang pahai no ne phanang pahai no to war nang piwek po di latum cecak angka lam cak nang pitika ta kipu ke ne phanang pahai ja loblote phas nang ke picheng ke mijung akrong nang picheng ke to war sina pi prang po to war nang pidet lote boreng sina pipu puya no tin le wang ta son sinang pu ceta non ta ni latum
là non te ron sang ho banta pahai dun lo ave ke putak thak ki duk dun ke mijunga rot tum ke duk le duk mijunga rot na ke munit ave lo potong na ki tin kok lo ne ko pi lo ne ki sung nun ke mijunga rot amuni tum ke sung le sung dun ke so kyun e anta election apor lo pote dak cicakang po tuar nang pipo tuar mesen nang pipo ki junalang mesen nang pipo lason si dak election apor te cicakang po sitame election damdet haide da philo prote lada ara da phan kapanung kuk mate warsai ki pipe lason si ongdung ara tum pen lam the nang chopak lang rin tilo non itum kena person Stefan Teron Nili Mongor Singh Kro Kat News Difu Non malom so por pandihina Parman birta Wellington Ponik Sinang. Dashwini classes Nogao. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Cut News Channel again penangi tungkana one pillar, a structural the talent show. The artist Karbi traditional attire and its innovation.
jong sinang litung labang so show long interested lete ladak screen long kipi a number long nang litung homre ignore আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogazan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Dihina mopi putat berita along wang tulung. West Karbi Anglong District along Hamren Police Atum pen 15 August aprang kiri kakuruk asai kedeng. Labangso kiri kakuruk asai kedeng ponahud bangketom ke PLT Atum kacing nang pusi. Baitha langso pen perangke Jasoning hi berita nang pale. Hamren Police Atum pen non malong kiri kakuruk asai ke padopon. Kiri kakuruk asai ke padopon ahud ke PLT area Commander apan nep ing nang ponlong. Lapen Hamren Purana Bazar along pen ke PLT cader Atum aphan nep ing nang pon kaching nang check KPLT atum lake area commander Sulangdo ingti Robinson Teron lapen Longding Teron pusi pangtheklo kaching nang check KPLT atum aprang pen ke hangtang atangka kachi endam ji ahut police atum penta kiri kakuruk asai kapado pon bom ajok police arideng chingnang rintilo chirok toka rada tum pen 15 August Catalonji apora hud kapasik sakji aphansi bangso ahawar malom KPLT atum boha kidota hailo pusi ningjerinti Kedam dang jakhong ni pai krepli arni pen kapadopon Hamren rong supi rongbong ronghang indoor stadium along sports training camp jakhong ni pai korang nerkep arni ada porpai troxia por malom pen angdum gitia sai kedeng pon Indian Army Red Horn Division atum pen cepatir pi ponsi sports training camp kapadopon kapatu sekeki pipon along Hamren rong supi angkang arlokedo an school atum cepatidun Indian Army Red Horn Division atum pen rong supi arlokedo kacharli aus maratum aphan sport ahin kapaching thor ponchi aphansi bangso sports camp padopon lo la bangso angdong kiti achaimek along alhi aman peng pen Hamren OSD Sona Singh Terang Residential School along Than Bang Rajen Rong Pita Chetongdun Sport Camp Angdung Kiti along Kehai Dun Atumaphan Kehai Anong Nam Alola Penong E Hai Huita Pipa Jerpon Birta Bangkalapon Sekang Chod Iklo Laing Wam Thakat News Channel Domi Thakmei Kruvang Tu